inaos din, kaya katamong gamit, kinambukasan pa mo. Anya pong biyernes sa alas 4 ng ganingaldo, simpungan na ako ng sakit ko. Kaya ako pamurin bisa. Sabi ko rin nga na ako, okay din ka na akong kabangal. Panayan taning alas 10, bakong makapag-abot sabi. At abalo tamo nung naninggawan tamo. Pero na pumilyari, uling talagang kailangan. No? Pero bayo ko may ko, king ka na akong sarili, king ka na akong pibali-bali, may nalangin ko. Sabi ko, Diyos ko, nung kailangan mo na ako, hanggang ngayon oras sa iti, makasadyay sarili ko, tatanggapan ko. Kaya muna ako mupupasakitan. Dapat makanyan mo ng Diyos malugod ya kambiyanan ng kong alang sawang pamanalangin, pamanyawad kin Diyos, saup ka na ako. Anyapin po pa, salamatan ko kaya kayong kapatid ko. Kitang minuna, may silip ko, sabi na ning kanakong doktor, kalabas na ni nga na mabulan, magbalik ang pasibayo, masilip ka. Uling atin lang nga kakit, atin lang ikit bukol kilob. Pero dapat po dadala na ng financial ko kulang. Kaya ko po may kapagpa-check up. Kapatad. Kaya tang may labas sa Webis, Biyernes tapin po, sabi na ng Banal na Espiritu, kaya kung gaong paralan, bayo dakalingunan dimbiyasa, ilako kunorin bukol king kilob, bang kanitala no ngakit. Pinigobra na ako po ni Banal na Espiritu, kaya kami, darandaman ko kapatad, na at yung kamang kayong ospital. Nung nanong gagawa na ni Banal na Espiritu, darandaman ko. Potang sadya tala rin kaya katang sarili kapatad. Alang malaut, alang malapit yung misteryos na nga pong gino. Anya pong masilip kong may kaladwa. Linto, king karelang pamanyilip. Yung resulta na, may tupadla pumpong mayakit din sinabi na ni Banal na Espiritu. Alalang ikit, bakas mo po yung karelang ikit, lawid yung misteryos na nga pong gino. Anyapin po, sasabihan ko kaya kayo kapatad, nung kapilanta, sana may pagsubukan. Kanita, tamo titibe, kingki katang kasal pantayanan. Uling hanggang nanong gawan tamo kapatad, kutang subukan na katarin Diyos. Hala tamo po nga lawang lapitan nung yamuya. Alang nga liwang makasahop kapatad ko. Nung yamo po yung Diyos. Anyapin po, pasalamat ko kin Diyos. Kaya kayong kapatid kong gana kang apostol, alang sawang sasawp, na hanggang iniya, kaya bay ko pang susuyong pong maminto imborina. Nyapin po, sabi ko kaya kayo kapatid, misasan may itong tamong gawa ka rin kaya katang banalakot ng kulan. Kaya tamong sasawa kapatid. Uling niyang paninasan tamo nung dating nga do ay sadyad tala rin kaya katang banalakot ng kulan. At makasan meto niya po yung pamilyang liwanag karing kaya katamong kapatid. Aminuna ng may akwabye, makasan meto niya po yung kaming pamilya kaya kayo kapatid. Sasan metong tamo, karing kaya katang manala katungkulan, banding upaya nga sa dyan talagang kawakasan, din kaya katamong obrang pegitanguan ng kin Diyos. Bang kanita nung dating aldo, pipanuanan tamo. Nga sabi ko mo po kaya kayo ako sasaling kwarto kaya hospital masakit, kapatid. Kaya ako po sinaliko kin sinarap, sinaliko kin Garcia, sinaliko kayo katatawlan. Kaya mo po nga sabi ko kaya kayo kapatid, kaya ako sasaling kwarto kaya hospital. Do kaya mo po, pero pakikwanan tamong pupunta. Kapatid, masakit po. Nyapin po, sabi na nin ka na akong suplingan niyang imasmas ko, tanga na bala ko mati, nakauling may nga palina ka. Pero na tinulot ng Diyos. Siguro yung obra timpa. Hindi ko pa pong obrang dapat gawan. Makayukol king kikatang kasal pantayanan, kapatid. Nyapin po, dakala salamat kay kayo.
ingalang sawang suporta yung ketang meto nga Diyos. Ang Apostol Santiago, ang gana kay kayong kapatid ko, tamo po pa inawag yung karing kikatang banala katungkulan hanggang atintamong biyayang pong sikanan makagalotam. Pasibayo po, maya payaba kay kayo. Amen. Praise the Lord. Dakal po nga dakala, salamat. Kingkikatamong karing banal at inipa, kingkikatamong maging speaker, kapalino no po, kingkikatamong speaker na. At kingkikatamo pong busy. So, yan po yung mysterious na kingkikatamong gino, na yatamo po atawaran. Siguro po meron damlaring balang pakisabi tamo. Miyayaliwa po ing kikatamong gagawan paralan at tirunan ning banal ay Espiritu. Makawukul po ka rin ning kikatamong kapatad at yo king dasya na po ning kapanandaman. Metong na naman pong kikatamong agawa dening manandaman na rin brother imbisita mo, brother Jeng po pareng aliwa, at king kasalukuyan po at intapang obra. Yan po. Den pong kikatamong kapatad manandaman, although man po lalapit kang banal Espiritu, makanyang tala rin pong yayabe karing kikatamong dalum o rin kikatamong panalangin. Na nung minsan po, potang makasadyayang taong giyang nyakalati o nayakakuya ditang kayang sinabing panalangin, may kapakibat po. Nung minsan atina pong tatangis karing manalangin uli pong ingkabilyandare aning kikatamong kapatad po biro. Po biro ingkarelang kabilyan adinalo king karelang bie. Nakingeta mo puwasaan hanggang magobrata mo, kingalang patugot, masusubok ya yung tao. Uling kayabe tayo po yan. At ang gaking panahon po ngeni, pamurin po patuknang ning banal Espiritu, ing pasis ka rin ning kikatang manandaman, lalo na po kaya ning kikatamong kapatad Brother Jeng, at ing anak na po ning kikatamong kapatad Brother Odette, na tsuka rin gamat daring biyasa, na makaya partiya po yung pagawanan ng banal Espiritu kitang kikatang kapatad. Papapasis na po, kalupa na po makatadwang, balang kadwang oras, yung keng kapatad Raquel po at inyang diskargam pong karga. Pota po rin kikatang kapatad mamasis na po. So, reta pong kikatamong kapatad malyaring gawa karing kikatamong katungkulan. Eko pungan ausan ne po, uling dakala rin makalistala po ken So, ita pong manyaman kayang lubta mong hanapin. Uling edda kayo po pwedeng atulan nung ako mamintuan pong nano. Nung bukod mo po yung adwan ko kaya kayo, walang patugot, makisabi ko namang mayap kalupa dareng banal. Reta pong katungkulan tamo. Mas magigit po sana nung ating tamong pamagkusa karening katungkulan. Although ang gangalata mo po karening listaan na rin. Nepo, po biring sabihan na iya makalista yung kaya kang lagyo keni, ala na ang katungkulan. Hali po. Itangan po ating belwan, kasalpantayanan king kaya katamong gino. Itangan po ating tamong katungkulan. Babait lalaki, kailangan misasan metong tamo pong manalangin, panyawad tala po rin sablang manandaman, bang mipakibatan po yung kakatamong kayadwanan. Epo, itamo po lalawin, nung itamo po, at yutamo king talangay ni, datang ating kagiwan. Huli pong ingobra, dakal po. Dakal po ingobra, sana po ela ditak deng magobra. Dakal ingobra, dakala po sana rin magobra. Nung metong niya mo po yung magobra, magkang datangane po ing sumawayo. Anya po alang patugot, iyagyaganda kayo naman, nakalupadaring banalay Espiritong gigising kaya kayo, na mo naman po sumawang managkat kaya kayo, kaya tapong kaya katamong kagiwan a obra, pag-obran tamo po. Mupin, data pong manandaman mo naman, nung pong sasawp lang makyabe,
mamasis nung pungatintang panandaman mo naman king katamong sarili, malaleta na mo po. Ne po, beri ko sabihan nung ating ka namang kapanandaman nung mitagon ka po Kenny, mantabeta na mo po karetang masika nakakapami kakatawan alang panandaman. Manyawad tamo pong lihim hanggang kaya mong luklukan tamo. Ne? Panyawad tamo mo naman yung sarili tamo na sana pasik na nga nakatamo naman bata mong agawaing metong awabra. At panyawad tala mo naman ding manandaman. So makanyan po, uling at yun po yung oras, beri ko man pong dinangan pagkakataon, lalaway brother Hodet, makibalita tamo po sana kitang kayang anak. Makibalita kaya po na ano po yung sitwasyon na po nitang kaya kayong supling. Okay po. Thanks God po. May pakibatan ngan po yung kaya katamong panalangin. Karening manandaman. Akakit na po ni nga pong Ginoo nung makanano tamong pisasan metungan. Malulungkot ko man po nung minsan, although ating pong mama ko, pero ala pong makapanpan na nung minsan po makapauna na po karela. Nung atin man pong gugulot, nung makapatay tamo yung Diyos o yung banal na Espiritu, sabi ko pong alayang pamagkulang. Uli pong nung sasakupa nakatamo ning banal, bayo datang nung minsan ibabalita na nakikatamo. At nung minsan sabi napin, eyo pasyasan din kaya kong tundunana. Makirandam tamo po. Nung minsan biyan na po ning banal na Espiritu yung babala, dapat pagwalang bahala tamo po. Pota pong atsyo na yung pagsubok yung kaya katamong biye, nung minsan magliliya pa po yung tao, bakit na sinabi ng Espiritu. Dapat nung makirandam tamo po, karing turu, nung minsan, etamo man po, etaman maginakit, tanggapan tamong manyaman nung naning miras kaya katamo. Kaluguran na kapatad, sana po, king obra, lagyo na ning obra, misasan metong tamo. Uling pong ingobra tamo biru. Alata mo pong keliwan karing doktor ang mga biyasang sasagipbi. Although pang spiritual po yung kaya katamo. Lulungkot tamo mo naman po nung din kaya katamong susopan, mawala lang kalba. Yan po yung kaya katamong adwan na yung mipasik na nga laring sablang lalapit. Dapat nung minsan, po tangya yung makatalaga kaya ka. Bisa tamo po nga gumulot tamo. Kanya sana kaluguran na kapatad, yung tamag tapat, king kaya katang kasal pantayahan na ano po yung sinabi na ning banal. Yung kaya kong kasal pantayahanan. Ngani pong panahon ngani, masakit po yung lalapit ka ring biyasa. May nguku ka mo, COVID na ka. Anya nung minsan, nung may gamitan, yung kaya kang kasal pantayahanan, makanano tamo po. Nung minsan, yung parhalan turo na kaya katamo ning banal. Anya sana kaluguran na kapatad, at yun po yung oras, condolence po ka rin kaya katamong kapatad na kaya palyaryan. At sana po, yung maya pa oras kaya kongan, yung lugod na ning Diyos, yung magluwid ka rin balang puso tamo. Dakal pong salamat, malugod ya po yung nga pong Ginoo. Den pong kaya katamong pisasan, metong yan ng aldo ngay ni ka ring yung labo pering tamo po, 4,860. Kita pong kaduang basket, 2,228. Ila po ring malyaring isaw tamo. Kitang kaya katamong kapatad. Eko na po pakakaban ang pong istorya nung nano po ing milyari kitang kaya katamong kapatad. So, God bless you all po kaya kawan.
kayapan po, konsentrasyon, ibalang metong. Malugod, may strong kaya kaming gin. Alala pong pupos din kekeng samut dalang. Ginoy ti po ni misan pa. Kekeng Aldo Sabat. Pang mag-aral, maniliksik kay kekang amano. Makanyang kebusan ng megambol. Melinis. Ila ko yung siya sa tundun kimbalang meto. Bang maging kaming matabang gabon, mitanam na rin kinang bini. Kimbalang kekeng kasilininan. Alake pong nga gawa. O tang burian mo, kimbiyanan ng tao. Insa blambage. Isusuko mi kekeng sarili kek. Linisan mo kami, ginin Diyos, kinsa blang karinatan na ng tao. Kesa na masaklit king iya tong mapamirait. Nunigit pagtagumpayan miya yung iya tong mapamirait.